Kanitha-ini wa Jesus Wina Ministry gicigo-ini kia Roysambu County ya Nairobi, Munini wa President Rigathi Gachagua na Governor wa Nairobi Johnson Sakaja undu umwe na atongoria angi ngwataniro-ini ya Kenya Kwanza nikuo magomanire. Uteti wa kiama kia UDA na rucio rwa gicigo kia Mount Kenya ukiririmburwo, atongoria ngwataniro-ini no making'ethera utongoria wa President wa kana Uhuru Kenyatta ta kiremithia gia gucangarara kwa ateteire thi. Tunakushukuru kwa sababu una support vijana wa Mount Kenya ili tukue na vijana wa kesho, na hii nchi umake sure umekuza vijana tukue na viongozi wa kesho. Miario ino oringi kiarahura uteti wa Norway na muthigi wa utongoria wa gema ario kiumia kimwe kuma uteti wa mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro kuonania ari kigucirio kia rucio rwa gema ya atumura uteti muhio. Ede kuri munini wa President Rigathi Gachagua we ni haririirie kunyita ateteire thi guoko. There is one thing that the previous leader alikosea watu ya Mount Kenya was to refuse to mentor young people and to kill those who are coming. Wele wonyitite muthigi wa ruriri na tutingiariria na mundu ungi no rio ngigeria gukuhutia ndi kanitha-ini ndikwenda kuga kirimano gia kane mwaki. Gukire uguo Rigathi nonanitie kuhimbiria mubango wa kumeria ciama iria rungu rwa ngwataniro ya Kenya Kwanza rungu rwa kiama kia UDA no kuri ngwataniro ya Azimio One Kenya uyu ni wara wa gucokia wathani wa kiama kimwe. And you can see vile tumeuda UDA. Party leader ametoka Rift Valley, deputy party leader ni mimi nimetoka hapa kwa Mlima, secretary general ametoka pale Western. Ours is a national party. Ugashiru wa biashara kaunti ya Nairobi no warĩirio gĩikaro-inĩ gĩkĩ, munini wa president akiuga ngarari ciake na governor Sakaja ititoire no akauga ahũri biashara mahatĩkwo nĩ mawatho no mekũng'ethanĩra o rĩngĩ. Kiumia gĩũkĩte rĩrĩa ngwatanĩro ya Azimio ĩkahũra cabi mĩrũrũngano ya gũtetia gĩthurano kĩa mwaka mũthiru gwata mathĩna marĩa mang'etheire a Kenya, thirikari ya kaunti yugĩte ndĩkahe mweke ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Mimi sitakubali mali ya mtu wa Nairobi, biashara ya mtu wa Nairobi, maisha ya mtu wa Nairobi ihatarishwe kwa sababu ya maandamano. Hata hii petition huyu mzee ya maandamano hakuwa anataka, alisukumwa aweke petition to allow them room wakati ya Supreme Court inasikiza kesi waibe mali ya Kenya. Between the time IBC announced William Ruto as president and the day he was sworn in, they looted more than 24 billion shillings in this country. Na hiyo kesi walijua hakuna pahali naenda, ilikuwa kesi imewekwa ndio wapore mali waende. In the next few days nitatangazia wa Kenya pesa ilienda kwa nani, kwa nani, kwa nani, kwa nani. Girifotera Kameme TV retore kwa ni Mwaura wa Ndung'u.